Good morning, guys. Welcome to Winnie channel. I'm back on introduction. I don't have an intro, guys. So. Oh, you like my hair? You do like my hair. You do. You like it. You like the hairstyle. It's different, right? Yeah, my mother. Now you have problem this one. This one machine. You like it? Yes. There it is, guys. Something different for you. So no problem. If I like, why you always like digging your nose or something? Why not? That's my nose. Let me make sure mine. I can dig it whatever I damn well please. I ain't got to be ashamed. Mine is good. Embarrassed. That's my nose. So je dis à tes... My damn nose. Okay, baby. You damn skippy. Well, nous pas drive around with nous, avec nous, with us. Nous pas faire quelques activités avec nous matin. Qui est là, 9h45, nous sommes bonheur. Let the vlog begin. Let the vlog begin. Okay, guys? So, I'm going to cook. We have to cook together. Something special. We have to something special, like Patrick said. Nous parlons dans le supermarket là avec nous. Je dis assez regular, everyday thing, right? Every Saturday thing. We don't have to on weekdays. This is our regular Saturday thing, guys. C'est ça nous basically fait on Saturdays. Là nous pas souffert rien. Là on pas souffert rien, c'est ça nous fait aller dans market. Aller dans market. Aller dans market. I don't know, baby. Aller dans market. Et pas aller même. Aller dans market, faire manger, livrer la caille là, relax, non, ça c'est ça nous fait on Saturday. Là nous pas faire rien. Si je dis à Paris soleil, temps like pas et puis il fait un vent frais, you know. So yeah, guys. So I'll see you guys in a little bit, okay? Bye. What you doing? Getting some money, pork. Getting some money. Getting my money. Getting your money? Okay. Are you getting my money? My moolah? I'm watching you. You watching me? You should watch this. How much money you getting? You should watch this. Yeah, I'm watching. This. Yeah. You ain't watching Jack. You don't No, I don't want you don't even see how much I took. Mwah. I don't want anybody to see. How much did I withdraw? Mwah. Mais combien? Where is it? Here's your card. Thank you. And this is my money. Wow. This is my moolah, yo. You can have it. I can have it? Le m'abjeune like 10 times. Wow. Ouais? It goes, huh? Et gros, oui. Quand on parle next? First stop, notice stop at Bank of America. Second stop. Why more? I like my hair. Bank of America. They want to Bank of America? Duh, of course. I like my hair. And I like my life. Kade je Alicienne? Really? Oh my gosh, I'm so tired. I'm tired de voir quoi là si. Qu'est-ce qu'on parle pour la market là? What? J'ai oublié. My moulin avec poisson. Open. My moulin avec poisson. On dit voir pour la market là. Yeah, nous besoin my moulin pour lui. Hein? What? Nous besoin my moulin pour lui. Ou pas besoin ou pas besoin carte. On va aller straight dans my moulin. Nous pas besoin carte. Nous va aller straight dans my moulin. Mais When we come back. All right. On nous pour aussi pour. On est de là qu'elle apprend le nombre besoin. How many? $5 for $1. $5 for $1? What? $5 for $1? We need it. That sucks.
5 for $1. Hello. Uh-huh. Why don't you go get the damn fish? Go get the Non, ou même qui aime, where's the avocado? Ou même qui aime choisir fish là. Moi, même laisser choisir fish là. You get the biggest. What are the avocados? I didn't really the basket. I told you. Oh, Miss Avocado. Avocado right here, you guys. Pati cremes avocado. Não vale fazer chagrin, né? This one? Is it good? Limão. Yeah. Yes, I mean. So snapper. Not for snapper. Yeah, not for snapper. Combien? Combien? Yeah. Combien? But moi ça au petit then. Hein? Quoi pour bien? C'est pas pour mal. Et c'est où même qui connaît. Regarding this or that one? Bagage only. This one or that one? Okay. Yeah, put it this one. So what's it? Ok, Patrick, why you rapide comme ça? Hein? Dis-moi non. Good too. Right. What the hell do? You look like a Chinese. Doing sumo wrestling. Go ahead, Bobby. You do sumo? Nanu. C'est là, nous allons aller go là, moi, papa. Bah, il y a un laptop à acheter pas le tout. Yep. She's coming back out. You wore that white linen dress. There she is. Oh, you really loved that dress, which took you to an embroidered tablecloth. I don't could pay any bomb you dear. Because someone give alpha sumo wrestling. With a romantic dinner for two. That could pay any. Sumo wrestling. Sumo wrestler you dear. Sumo wrestling. You look like a Why wrestler. you calling me Chinese? You look like somebody who's gonna Like do. Japanese? How about? Yep. Why are you calling me Chinese? Oh, no. Look at this, you Say- guys. What is this? Lucy. Is it a dog? Yeah, that's a dog. Get it. Okay, then the battery. Hey. Hi, doggy. Zoomly. Yes. Oh my Hey, God. Lucy. Yeah. Like I really like No, it. but I'm not gonna lie because I want you. Wow. Okay, guys. Nobody know the kid did not sell it though. The kiddies are selling, I don't know what they're selling. Dunkin' Donut. But I have to give They're them, selling Dunkin' Donut. I have to give them $1. Because they're gonna ask me, ma'am, would you like some? And for you? Would you like Okay, some? so you're gonna try to use both cards, right? Yeah. Let me see them. You can go out. Let me see the cards. I'm carrying the food here. Why not? What do you mean I can go out? Oh, why would this, baby? Why are you inside of No, my wallet? mine looks different than This yours. is yours. This is mine. Let me see yours. Oh my gosh. That's yours? Don't look inside of my wallet. Why not? Okay, go ahead. Okay. You left also. Small coffee, right? Yep. Black. No cream. She's coming back, y'all.
She got some goodies, some to eat. Is you back? Yeah. Is you back? Is you back? Okay, about the cards. Ok guys, na fè poisson gros sel jodi ya. Nou pral montre nou koman nou fè li. Paske nou li pa vend tout gros sel. Affaire gros sel, poisson gros sel va exister. C'est faire ou faire. C'est faire ou fè li. Ok, lumière? Li ok baby, go ahead. Yeah, so kounya la. Ale nan. Ale la ki ba yo ki pou la ki yo. Na mettre ti regal. Ça c'est poisson ki la. Na mettre ti regal. Ok, let me show you guys. Nou va la ki sel, right? An pil sel. And then, kounya la, faut nous mettre, ouais, ou apprendre? Yeah. La que j'y offre la donne. Yeah. Ouais, mes amis. Comme ça, on prépare un poisson gros sel. Là, use by ça, yo. Bah, on s'en a regardé avec moi. Ou je viens tout juste et tout. Come here, bébé. Nous t'as lâché par poisson yo. Et puis nous mettre poisson en trempé. Et puis la fini pour nous régler l'autre bail. Parce que faut poisson en bon petit temps. Il est exactement 11h now. 11h. Vous devez on peut la fermer et nous rentrer là-bas 1h. Ou bien avant 1h. Et puis, sit down, baby. Why? Why you put the hood on? Why not? Why? You got it like that. No. Now manje sausage, egg, and cheese on a bagel. What's up? It is good, yo. Is it good? The shit. I'm gonna get my macaroni déjà. Look who's talking. Moi, j'ai 4 œufs, Oh! au yogourt, et bien, je vais manger même son petit soupe de bois. Yeah. Hoje eu passo pain. A minha mãe fez pain. On est. Manger 2 œufs en yogourt. Right? Il y a un café là, bien obligé d'acheter café dans la rue. Trop machin de café dans la rue. Café la yogourt. M'gin œufs là, m'gin bay ça là, m'te café ou la manger. Dans les côtés ici, on va bien une machine de fritage. C'est un quartier blanc. Hein? Mais tout quartier blanc, chargé machine de café. Machine fritage for what? Pour manger fritage. I'm confused. Think grill. Qui côté nous parler là bébé? Non pas, on ne va jamais faire think grill ça. We're going to Morristown. We're going to Morristown, To yeah. get some oxtails. Non pas juste That's what I feel Morristown. like eating tomorrow. Non pas juste Morristown, on va look for oxtail. It's gonna take us like 20 minutes to get there. Because nous va acheter oxtail ça au moins dans le supermarket là. 4 morceaux pour $20. Et là, après, là, nous avons acheté ça là. 4 petits morceaux lamb. Yes. $20. Oh Et my là, gosh. Union Pork Store. 4 pieces of lamb. $20. $20. Ah, you saw on the market. Back up. Oh. Okay guys. Dans un Chinese store là. This is a coffee. Yes. Madame, sir. C'est là une bouille yo pink là. Ça gros oui. Oh my gosh, I need. Love it. Love it. Gros oui. Ça va là, baby. Love it, papa. Ça c'est so grillé. Conch. Oh yeah, that's true.
Oh, baby, qu'est-ce que ça est là? Pied, ouais, pied. Cow, pied bœuf. You pas qu'à couper? Guys, have you seen black chicken before? And it's hella expensive. Look at the price. Chicken noir. Chicken noir. Ouais. Regardez, very expensive too. Regardez the price. $12.58. No. Chicken noir. Like, comment je buy ça? It's like a chicken qui boule. What is it, baby? Lapin? Ready? Oh, yeah. Yeah, you see it. Lapin. Comment c'est pas cher, non? Regardez, c'est pas cher ici. Mais je suis l'autre bon, après c'est pas $12 d'acheter. Yeah, moi ça. $8.34. On va faire ça comme ça. Oh, duck. Regardez. It's, baby, it's duck. Oui, bah, it's that. Duck. Oh, duck. Comment oublier? Mais ça va neuf. Vous pouvez couper les? On va acheter le là, oui. Yeah, on a acheté un là. Baby, ça c'est pas si bête. Oui. Combien ils vendent là? Regardez. Bah, oui, non, moi $12, yeah. Where? $11.99. I was looking for you. What happened? Six something. I thought. Oh, yeah. Another one. Bah, I'm got it. Et puis, what passé? I swear I'm got it. Bon, nous besoin, yo, baby. Important. Patrick a dit, nous combien comme? Wow. You always zoom in this. Vous content que ça, baby? Viens là, right? Yeah. The beef, the dog, and the lapin. I know. Can't believe it. Hey guys, non là oui toujours. Non là oui toujours. It's literally 1:18, 1h18. Patrick descend machine pour la côté maman li, elle remet en bail. Basically, nous pouvons rentrer. So poisson a bien mariné, nous songe poisson. Ce poisson a bien mariné là. On a fait une commission là. Et puis pour nous. Allez là. Guys, I see Patrick coming with food. Look at my hair. Do you have food in your hand? Ça te vole les grillons. Carrément, maman. Oh, that shit looks good. Il va pas même faire une freinette, non? Camera nous parle dead là, guys. How good it is. Let me try it. That's a lot. Whoosh, that doesn't look good. On m'a volé les pistoles. Ça vient, people. Oh my God. That woman can cook. Bless you. Okay, guys. Mes poissons. This is the fish. On take it on nettoyer les. Fait tout ça on doit faire là-dedans. On a la cuite. Dans le calon là, là. Il y a un zèle. Un pied là. Deux pieds, j'arrête pas derrière. Au cas, ouais. Oh non, moi, deux mois, et puis ça, lève son canard. On a acheté au tout frozen. Pas les noms. Et puis, ça, les gomba en dedans là, ils mettent zizier. À qui ça encore? It's like you, whatever it is. There you go. Yeah, zizier. Oh, so zizier. Yeah. So, nous mettons là, nous mettons trempé dans de l'eau chaude parce que c'était frozen, c'était une glace. Yep, guys. So, nous fait mettre là, avec nous gain l'autre bois là, nous gain poisson gossel nous allons manger. Yep. Donc là, il y a de l'eau chaude pour qu'on vienne. A truc. You see, guys, Patrick get up from couper viande là. La paix pas de go. Je vais montrer la paix non. La paix pas de go. Monter chavrier bol là monter. Just for one meal. Mais ça seulement le oui. Ça seulement pour la paix. That's only for. Your boobs are. Il Yeah, so that's the lapin, guys. On fait ça tout, mais on jette. Ça c'est skin, mais on jette ça.
C'est moi qui parle l'instruction. You know what I'm saying? Le maïa qui est en bouillie là. On va laver maïa. Et puis pour mettre maïa. Oh, nous avons bail. Comment on va boire ce maïa? Louche? Non. Qui est bois. Qui est bois? Dit louche. Nous qui est bois, on met des qui est bois dehors. Bam! We have that. We got everything. On va le boisser maï moulin, boisser maï. Non, la vie. So, pour y aller, on va laver maï moulin. Ok? On va faire un pile maï moulin. Tout petit. On va contrôler la quantité de maï moulin que vous mettez. That's my problem. Le mettez, je ne sais pas quantité ça va bailler. Ça bon. I think ça bon pour deux mois. Yeah, my mother, I'm asking you guys. Ça bon pour deux mois? Yeah, il est bon pour deux mois. Parce que nous ne pouvons pas bébé. Je t'ai pris le vite moi. Non, 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 non. Oh. Ça bon, va bon. Mets des pouces. Le ça bon. Yep. So, si l'inoff, si pas inoff, tu vas chercher le plat de manger. Il n'y a pas de patate là. Ave Maria, não é? Esse é pai na Maria, não é? Tu abui? Não? Vou comer pimenta na tua Maria. Mas que dia meter pimenta na tua Maria? Pimenta. Why am I pimenta there? I don't trust pimenta with you. Bah, bless your fault. Et puis, je vais piquer le girofle là. Je vais piquer le girofle dans ça. You know what I'm saying? Oh. La table est presque servie. So, on connaît nous pas tout trop fort. Alors, poisson tigre comme la case. Ah, bear with me. La caméra vient filmer. Looking good, you guys. My hair look good. My hair smell good. My hair tastes good. Oh my gosh, you guys. I'm gonna enjoy that food. Pati gen ta blage la. Okay, guys. Nous avons avocat. Ça c'est pour moi. How the heck am I gonna eat that? Too much Nous water? avons cucumbers avec comment on appelle la cousson. Et puis now that's yours. Puis ça c'est pour vous. Ouais. Il filme là. Tu vas filmer. Oh, même moi là, poisson grosseur. That don't do that, Charlie. What's wrong with you? Nous avons un petit de nous là, petit guac, avocat, nous avons un petit salade, le sang avec cucumber, cuisson. Mais guac moi là, tu vois, on a quelques soins, mes amis. Ah ouais. Okay, guys. That's it for today's vlog. So we thank you so much for watching. Et puis, now on your lot for? Okay, but enjoy plat manger ça. That's a lot of food. I'm not even gonna be able to finish it, but Yes, you will. No. Stop fronting. no, I won't. I'll eat the whole fish, but I'm not gonna eat the whole. Même on est en ville. Anyway, guys, I'll see you next time. Say bye, baby. Bye, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye.